yallah subhanahu wa ta'ala wadu barki e Fouta Diallo okora lay di sellu lamu okora balde cellal ilaji al sin dalaba amin fottindina jibinande Fouta Diallo okka be lamu amin ya rabbi mi do lansani do pay kun sare ngal pay ngal mom pay o wi ko mi wowli kon fo ni na gonga imo wawi voyage de himo wawi yewtere ko blogger jo communication ko numéro 1 o hulata hay goto e communication pay kun sare sa andi ka vrai blogger jo sa andi ka ɓiɗɗo gorko sa andi siɗa suusi reedu siɗa andi ɗa wawi affrontude goɗɗo e communication immo yaka Campbell Williams West Africa TV immo yaha ɗon a ari ɗo a yi mi feni a piyaka a yi mi feni ɗa wawi voyage a interdisaka voyage a torani kalan Allah yo mi ukko ka ndiyam mi maya a torani kalan Allah yo mi rapatrié a torani kalan Allah yo nawnare nangam a wi nawnare no nangilam a wi nawnare no nangilam joni non ɓay noon ɗa suusiredu ɓay noon ɗa wawi communication ka woni pay kunsare ñeelo yeehi West Africa TV baɗoji yeehi West Africa TV blogger ɗen fopp yeehi West Africa TV tournoɓe bese ɓen fo yeehi West Africa TV artiste ɓe ɓen fo yeehi West Africa TV Habibou mo mama on la manaji de o wasosiɗa yeehi West Africa TV kono hatta ya West Africa TV katto ya affronta Campbell Williams harna argol ka pazuma ɗum wola jani c'est-à-dire ɗon ko ya pose des questions réponda yaha Campbell landoma jaaboɗa par ce que harna an yewtata na inventata ko haalata ko si tawi andi ka ɓiɗɗo gorko si tawi andiɗa hooli hoorema si tawi andiɗa souteni général Mamadi Doumbouya si tawi andi a interdisaka voyage gol si tawi andi passeport ma o jaɓaka immo ya West Africa TV illa sina ɗum ko wonɗa wadde ko fof a fenay an pay kunsare na ko wonɗa wadde ko fof waɗay ko fenade ono wonɓe conseil de pay kunsare onon entourage pay kunsare ka wonɗo ni ko kanko e jeune moɓodiri e samba hay si pay kunsare ɗaroto ni oyo jeeɗu fi Allah nen ala accemi hay so waɗa lay fi Allah nen ala accemi waɗa lay Dakar ko ɗum wonno ɗon Dakar fof no andi appartement makko ka won ɗon kanko pay kunsare chambre e salon makko ka won ɗon Dakar studio makko fof no andi ka won ɗon on ari on yiyaymo ka danki makko emo waali mo waɗa live on mantora climatiseur makko kom Dakar ɗay kam Conakry ka wonɗo ni ko kanko e sagataɓe tumnada moɓidira e suudu imo woni fistré ka wonɗo ni ka ko entourage ma wiwata yaw pay ta yaw West Africa TV ka ko entourage ma ɓe conseil yima ɓe jonnima mauvais conseil ha o tigi e nder fammere nden fammere nde ukba ka ukkinde hoore ma e ma ka natuɗa ɗon wannaɗi ɗon hoore ma goto naɗa ɗon hoore ma onon noon yiɗiɓe pay kunsare onon appréciɓe mum onon wiɓe himo mari gonga onon c'est à dire jonnuɓe confiance e pay kunsare ha joni no yiɗimo yo immi o ya West Africa TV ɓay mo suusirede mo wawi communication imo wawi débat imo wawi yewtere imo wawi defandade imo wawi ƴettude konngol si o mommanka konngol duwa yewtede e pay kunsare yaw ɗon ay mo wawi ñeeɗo yeehi West Africa TV ñeeɗo yeehi ɗo artiste ɓe bo yeehi ɗo blogger ɓe bo yeehi ɗo ko ɗum kanko waɗi o yaha hina arugol c'est-à-dire arugol e ɓuruure photo fatando woro wara
paranno ɗon kaka Campbell Williams sai andi ko awoni Mamadou Madiw Sall ko a wiyete Mamadou Madiw Sall jibinande Fouta Jallow iwrude e nder pita meɗen andi ɓe pita ɓen ko suusuɓe reedu ɗum ɗon miɗo andiri ɓe miɗo mari goreɓe ɓe pita hiɓe suusi reedu ɓe yewtay gonga ɓe hulata si tawi noon andi ka jibinande pita si tawi noon andi sa diɗa hooli hoorema hiɗa suusi reedu miɗo landima en tant que Mamadou Madiw Sall wawɗo communication paypour sare o yimuɗo musique ji ɗi yaltali o fuɗɗuɗo yimude tata heɓali changé muɗum terti yaw ka Campbell Williams West Africa TV bakayo ko e Campbell no happima na woni Mamadou Madiw Sall ina hiɗa wawi yewtere ina hiɗa wawi yewtude ina hiɗa wawi ɗa sipporti Mamadi Doumbouya Simandu 2040 yeyi yewtoɗa men projet ji maɓɓe ɗi yeyi yetoɗa men ko honɗum adduma yeyi yetoɗa men ko honto wonirɗa hara na ko warta inventa ka page ma huɓɓina téléphone mum ku hara jogoɗa ɗo on a besoin de savoir on a besoin de savoir certaines choses c'est-à-dire ya niwre ko woni lampu no huɓɓina hara lampu on ala yonnade ko du'a yonnede kon menen noon meɗen mari torso yonnotoɗo men yiya ɗon Campbell Williams jogani men on torso yeyi o torsa nde niwre men yiyama so tawi andi ko a woni Mamadou Madiw Sall immoɗa ko wolda ɗon wassalam.